алейкум, бародари азиз. Магазини арзонмаркети шаҳри Москва, метрои Сходнинская. Realme S33 4 × 128 гигабайт памяташ. Дизайни хушрӯ. Корпусаш пушташ пластика, леки ранги шиша кардагиан. Камераш 50 мегапиксел бародаро. Хоб, отпечатки пальцаш да баршай. Хоб, дар поёнаш чӣ ҷойгир шудагиай? Микрофонай, динамикай, ҷои зарядникшай. Хоб, ва ҷои наушникаш. Дизайни телефон чоркунҷарангай. Дизайнш вообще хушрӯи бад бировардагиан. Батареяш 5000 мач. 5000 мач. Чиш аҷоибае ки отпечатки пальцаш успед намекунӣ, як бугӯй ҳуй мешавад. 0,29 вайда 1 секунд, короче, пастарай 0,29 да. Короче, ҳуй мешавад, даста успед намекунӣ монданда ҳуй мешавад. Бисёр телефони мощный, процессорш бақувватай, памяташ 4 × 128 гигабайтай. Дар магазини мо 10500 рубл. Нархаш гарин нархи зурай бародаро, нархи имрӯзада, мисол вақти имрӯзада, имрӯз 5 декабри соли 2022. Мисол як сол пас бинем, мумкини телефонҳо дар ҳама ҷо арзон шава, аида арзон шава, лекин дар мо айни ҳол любой магазин арзонае. 10500 рубл гарантияш хати. Защитни стеклош плюс защитни стеклои зур подарка мекунем. Количествоаш кам мондагиа, дига намуди телефонҳо ҳам дорем. Ай қабили Redmi, Realme, Samsung, Oppo, Tecno, Vivo, ҳамаи чӣ дорем. В общем, инаи номерои моа бародаро. Чӣ саволе дошта бошем, марҳамат кунед. Авиакасса ҳам дорем. Дигар намуди чизо ҳам дорем. Мошинка, сумка, дигар чизо. Чӣ саволе боша, марҳамат. Адреси мо метрои Сходнинская, торговый центр Оранжевый мир, 3 этаж. Саломат бошед.